Pela hora ya kumemberi nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingiselo mina kuhlekanisa kona ngekusela teacher rukonga ukhaningiselo la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo nawe kuma ku audio streaming yamgala lona FM akhensa swinene kuhlawula xitichi lexi ka ku bafana siya vena bafana vakakongoma a Morocco ka mitlangu ya Africa Cup of Nations loko hi kha hi ri na mafidula ya Xitsonga Music Awards ku ta ka ku sungula mitlangu yo sungula ya Africa Cup of Nations ya lembeleri le ya Morocco hi ndlela yoyole i siku ra 21 laha ku nga ta va ku ri na ntirho wolowo swi vula ku ntsena ku lo sala masiku ya 16 kuba ekongoma ka timhaka ta Africa Cup of Nations kambe ke ha vula tani ri kusale masiku ya 15 ntsene kuva hi ya ka Xitsonga Music Awards tindlela hinkwato ti kongoma a Bushbuckridge hi ndlela leyo ku ta va ku ri hina na va Kildare ku ta va ku ri hina na va Islington ku ta va ku ri hina na va Nkwinya Mahembe va Lilydale ku ta va ku ri hina na va Khokho ku ta va ku ri hina na va hayi ka ma leswaku ni le ku hleketeni ku kahle ndhawu yo sungula loko ni fikile ni fane ni ya kwile ku se ni ri a Mpumalanga ka a Bushbuckridge hi ndlela yoyoleyo kambe swi tana khensa swinene loko hi lombe ndleve nongona ku Afrika wa vulavula ku sukusela sweswi fika laha ka hafu ku bila wara ya 12 hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona nyimpi leyi nga le ku yeni mahlweni hala a vuxeni bya Democratic Republic of the Congo na yo ya mahlweni ta va ka hi bula na Professor Themba Sono hi twa ku leswi nga endleka le a Washington leswi swi khumba Democratic Republic of the Congo na Rwanda swi nga hetela swi tisa ku rhula ke swa hi khumba hina tanihi maAfrika Dzonga hi laha hi nga lahlekeriwa ko hi varhandziwa va hina lava va ri masocha lava va kha va pfuna eka ku tisa ku rhula ka ndhawu liya se kumbexani ku nga hetelela ku va na ku rhula ka makumu eka mhaka yoyoleyo handle ka sweswo mintirho me hi ta twa ku miri yini mhaka leyi nge le ku vulavuriweni loko kha ku langutiwa eka vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni eka vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni hi Holobye Senzo Meyiwa Senzo Mqunu Senzo Meyiwa se un'wana leswaku masiku hinkwawo tshanga ni loko ku vulavula Senzo ku fane ku nghena Meyiwa kambe Senzo Mqunu vele ku nyikeni vumbhoni ku na van'wana va vulavulaka timhaka ta vele ku ti phaseni ngopfu laha se hi ta twa ku n'wemeri yini hi ndlela yoyeleyo ma n'wi tsundzuka Loyiso Masuku i hlawuriwile tanihi mutshamaxitulu wa Joburg region liya a yi ri ya va Tsatsawani a ni tivi ku Tsatsawani swi fambe njhani hi ku swi tikomba swi va helerile mutshamaxitulu Dada Murero lava va nga meyara wa doroba ra Joni swi vula ku mhaka leya ya ku pfumala ntshembo ka vona swi ta ya swi tikisiwa ngopfu loko se swi kumeka ku na matimba lama va ri na wo a va ri na wona 10 minutes ntsena ku bila awara ya 12 a hi ku tumingiseriwa mina ku angula ku nomboro ya le ya ntolovelo 0860 002543 kumbe katisa rituka 065 744 3911 Afrika wa vulavula tanihi nongonoko wu ta ya mahlweni ntsena eka nhlekani lowu andzhaku ka loko hi ta va hi hunde hi laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komandlela wo sungula mingiserelo nhlekani mukeri ka Munghana Lonene FM inhlekani muhashi enhlekani na vaxomi ayi but mpfukeni mara mpfukile ngo vona but hawa swi tshamisekile akhensa ya van'winini comrade Masuku hi swi vone ta vona ku swi ta tswalela homu muni ngopfungopfu ka doroba ra Joni mara muhashi a ni lava ku vulavula hi yona yaleyo namuntlha ni lava ku vulavula hi leyi ni nga yi hlaya kwala vhikini i mhaka ya malembenyana ndzhaku hala ka va 2016 mara na sweswi yi tikomba yi nga lulamisiwangi i timhaka ta corruption kumbe vukungundwani lebyi khale ka mutshami wa xitulu wa National Lottery Commission munhu loyi vuriwaka Alfred Novutanda SIU fathaku a va swi koti ku executa the order preservation order leswi hi va tivisaka swona
minkarhi hinkwayo ku loko ku ri na vukungundzwana byi nga endliwa va fanele va exercise matimba malama ku kumeka va ta kuma mali va yi kuma yi vuyela ndzhaku. Muhaxi a ni nge vuli ku na mi lerisa mara n'wina tanihi SABC ku nga minandza wa hina tanihi vaakatiko tanihi SABC no tisa xikombelo muhaxi ku siku rin'wana loko mo vulavula na nkulukumba Kaiser Kganyago mi swi nota ehansi ku hi loko swi endlise ku yini loko preservation order yi fanele yi nga executiwi ku fana le ka xiyimo xa nkulukumba lawa. Kotha ku na leswi va nga swi endla hi mali liya swa ku talatala mara lexi nga va ku xi kombisa is a Holiday Inn leyi nga kona ku hale kaya eNandoni leyi va nga kumeka va yi ku tirhani and then ndhawu liya yi akiwa ya ku saseka swinene mara va hetelela hi ku twa manginingini ya ku va ta lavisisiwa va yi xavisa na movha yin'wana ya ku durha swinene va yi xavisa. So leswi ni nga na problem na xona la ni nga tshama kona muhaxi i timhaka ta ku i yini lexi xi tsandzisaka SIU ku kumeka va attach-a swilo leswi nkulukumba lava va nga na swona handle ka leswiya va nga swi xavisa swo fana na ti-Holiday Inn na timovha ta vo 6.something million leti va nga kumeka va hata va ti xavisa ku veni a va ha ku xava tin'wana ta kona. Hi mhaka ya ku SIU leyi hi vulavulaka hi yona hi leyi tiko ra Afrika-Dzonga ka nkarhi wa sweswi mi nga tivi vhiki leri taka mara ka nkarhi wa sweswi i xiyenge lexi hi nga tshemba xona ku loko ku ve na vukungundzwani va ta kuma mali yi vuyela ka nkwama wa mfumo mara ka scenario leyi ni nga ku yi kombiseni swi tikomba swi ri ku tsandzeni ku kumeka va executa matimba malama va kuma mali back. Se swi vula ku papa lava he's running away with murder. He's running away with murder. So hi kombela ku mi hi vutisela vona hi mhaka ku ha swi tiva ku a ku na laha mi nga koteki ku nghena kona mi ngo tsandzeka ku nghena ka deputy president ya tiko ra president mara vanhu lavan'wana ma kota ku va fikelela nkulukumba Kaiser Kganyago mi tshame mi nga vitanaka minkarhi ya ku tala kombela ku mi ta yi nota hansi mi hi vutisela yona hi mhaka ku hi nga van'wana swa hi vava hi mhaka ku se vo ta jikajika ntena va ku a va ta ni endla yini a va ni ta nchumu it's a wrong president. Nemetweli butakhetsa swinene iswo inkomo 0860002543 a hi tweneni la u nga va mutisa andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula makumembiri timena ta kupela wara ya kumembiri hlakana Afrika-Dzonga inhlakani mamkereka mngana lonene Mphukile buthat butomena ipfukile nguna minjani ipfukile a khensa papa loko ma ha hlayetela tindhawu ta le Bushbuckridge ku mi nga sungula mi ya kwini sungula la Role la emugangeni wa Role vaakatiko va hlundzuke swinene va kwatisiwa hi timhaka ta va ka Amashangani Tribal Council 3 months leyi nga hundza va tivise ndhuna Mayinga la Role va ku ndhuna hi le ku vhakechaleni kokwalano hi siku ra nga ka ku ri wa mune so ndhuna va rindzela va ta fika. Se loko va fikile va ka hi kombela varhangeri va yi 4 va khandziya la xibazanini xa ka Mashangani. So varhangeri va khandziyile va famba va sungula le ka Block B va tsemelela muganga wa Role va nghena Block C va tsema Block D Block E Block F Block G famisa sweswe va ku kusukela namuntlha lweyi ku tsema hi laha a ka ha ri ka wena ndhuna Mayinga hale se le mugangeni wa Indlo ya Besuthu se Indlo ya Besuthu mara leswi mi nga le ku swivuleni phela inkwatlametana exikarhi ka tihosi timbirhi a swo hosi i va ka Numalo se hala i vundhuna ende vula swo mara swa vuhosi sweswo swa vuhosi swa vuhosi na mo tihetela nkarhi swa vuhosi hina hi swirhandi ku nghena ka swona hiku swa vuhosi a ni ha vo hlawuriwa swa n'we na mi tshamaku na vona tanihi tihosi n'we mi yini kwalaya
ni muakatiko ya masivo swa vuhosi swi tshikini swa vuhosi swa vinyi va vona swi na vinyi swa vuhosi a swi fana loko ma amuku swa inkata kumbe swa ANC kumbe swa IFP va ngo votiwa swa vuhosi va swi tiva ku vona loko va ri tihosi mindzelekano ya vona yi fambisa ku yini hina hayi xiyanimoya hi ngheni ka sweswo bote okay kenzile but inkombo to wa mina khensa swa vuhosi me swa vuhosi ni tshama kha ni vula minkarhi yo tala swa vuhosi swi tshikeni mi nga swi tisi ka xiyanimoya hina swa vuhosi mana amukela la mihlekani Aye, minjhani Tete? hi pfukile minjhani Hi pfukile, mi vulavula na xikala vito la ka Xihoko. Na ku ta hi ta vulavula hi problem leyi hi nge le ku yi faceni currently la ka Xihoko, hi na problem ra gezi. Hi na 3 weeks, namuntlha swi nga maka 3 weeks hi nga ri na gezi. So ene loko hi twa mahelehele swilo leswi hi kalaka hi nga ri sure hi swona, va vula timhaka ta ku va ri ta ri kuma nakambe lembe leri taka hi February hi ku tsemiwe tiphowulu. And then va ri va ka Eskom va yimile swa ti-insurance leswi hi ngo twa vanhu va kha va swi vulavula. So me ni fanele namuntlha ku lava ku if swa koteka mi hi vutisela meyara wa Greater Tzaneen ku swi nga koteka ku at least va ta hi nyikanyana feedback nyana hi ku leswi hi ngo hi swi twa hi vanhu loko ndzi va mithini va vita mukhanselara wa hina a nga ti vonakarisi. kambe ku yiviwe tiphulu Ya ku yiviwe tiphowulu ku tsemiwe tiphowulu se swi na vo ma 3 weeks and still se swi nga tsemiwa tiphowulu leti nge le tikhebule ta la mindyangwini loko hi pfuka nampundzu hi kuma se na to ti le ku tsemeteriweni mhaka ku a ni gezi a ri kona ti ya ti kha ti tsemiwa so a hi ni kombela ku loko ve swa koteka ni nga hi hlanganisa na miyala ku himpela leswi va swi vulaka ku va ri gezi hi ta ri kuma hi February na so i ntiyiso swi le ku hi affecteni ngopfu hi hanya na vakokwani lava hanya hi tiphilisi tinayiti leta ku tlhava yi fanekele yi tshama firijini so ene hi na 2 weeks se hleketa ni teka nayiti la ni tlhava kokwani yi ri na 2 weeks yi nga ri ndzeni ka firiji kambe ku ve n'wina ka Xihoko ma vilela loko mi kha mi nga hakeli gezi leswi ni foyina ku hi na gezi na xava ni sonise ku ya ni gezi hakela ku na van'wana va xavi mara se hi fela swijoho ene va ka Eskom nkarhi ya ku tala mina leswi ni tivaka swona hi Eskom va koka milenge loko swi ta ka timhaka ta ndhawu loko a mi nga ri na swona leswi swa load reduction kwala ka Xihoko a hi ri na swoho leswi yime hi nkarhi wa taxi mara Butheti swi so why va nga ngheni hi malayeni va tsemela va nga hakeli cause hina sweswi le ku safareni hi safara vanhu lava voho va nge le ku a va hakeli gezi na ha xava gezi so why va nga endli leswaku va minkarhi yo tala miganga yo hi yoxe yo yi hetelela ku yi sivela va ka Eskom ku va ku ri vanhu va kha va tereka va ku mi nga ngheni hala mi nga ngheni hala loko Eskom yi la ku tandza sweswo mara le ka hina swi tshama swi humelela va swi tshama va ta nkarhi lowu ni swi hleketaka koho i khalenyana vatini va tsemile ene a swi tirha se na sweswi loko ku ve punishment ya hina hi mhaka ku na lava nga xaveki gezi cause hina a ni ha xava hi nge safareli vanhu va ka va nga xavi a hi kombela ku a va hi vuyiseli gezi hi va pfumela ka Xihoko va nghena muti na muti va tsema tiphowulu lava nga xaveki gezi cause hina ha safara hi safarela vanhu van'wana ni kombela ku if swa koteka mi hi hlanganisanya na meyara wa Greater Tzaneen at least a va ti va ta hi hlamula ku swi ndlisa ku yini vanyana swa ku tiva ku yima hi langutele gezi ku fika kwini hi ta vutisana vo va ka Eskom a ni gezi a mi nga xavi a mi xava ra ka masipala kumbe a mi xava ra ka Eskom a hi xava ka Eskom ya hi ta vutisa va ka Eskom i vo va nga ta hi pfuna ku twisisa ku yisiwa kwini mahlweni sweswi mina nkomo khensilani khensa mina hi swo Butheti a khensa sesi na swi tiva ncina le ka swona mi nga twa swin'wana hi nga se heta nongonoko lowu mi twa hi kha hi vulavula na nduvani va kha va hi byela ku va tiva yini hi timhaka totoleto te le ka Xihoko na koho va ta va pfuna njhani ku na ntungu wun'wana wu nga koho ve nge ri ku na vanhu va endlaka mapoto hi tintambu ta gezi loko swi na ntiyiso sweswo swi vula ku Afrika-Dzonga yi fanele yi va na vuhlori bya mampela vuhlori bya mampela hayi bya vukungundwani bya mampela vanhu lava va khomiwa lava ni vula ku loko mi saha tiphowulu mi ta nghena mi ku hayi va nyawupi yini amkeleni lo mingiseni hleka hayi minjhani Butheti hi pfukile n'wina minjhani na hina hi pfukile a khensa na hina ni ngo hlamulanyana katsongo hi yaleyo ku miti ya ku tala Butheti mara ni nga swi nghena ngopfu ka yo yaleyo ni ngo yi hlamula ku
miti ya ku tala hinkwayo va sweka hi mabodi ya lama mthuvi va ma xava ka va mani hikuva va karhi va swi tiva ku mthuvi liya hi yo liya tintambu teto ta ka Eskom mara vanhu va le ku xaveni va karhi va swi tiva ku va famba vanhu lava va yivetela kambe a ni nga ngheni ngopfu ka yona bootcut lexi ni nga ta xi vula bootcut hi tiko leri ra hina kumbe vaakatiko va hina a ni ta ku hi nga langwi ngopfu tiko ra hina hikwalaho ka swa tlhelo ra politiki bootcut hi ku loko ni langutile vanhu va laha South Africa va ku tala va tlharihile swinene mara vutlhari bya vona ingaku hinkwenu hi rilela ku lava ku tirha palamende ene swilo swa ku fana sweswi a ni voni ku swi nga tshika swi koteka hi ku laha mapatwini loko mo languta timovha leti fambaka laha i timiliyoni tete hi leti nkarhi wun'wana bootcut loko a ku sunguniwa kumbe mabindzu kumbe swin'wana a ku ta tlhe ku tholaniwa hi xihina kokwana mara ta vanhu va le matikweni ya le handle va ta fika va endla mabindzu ehenhla ka tiko ra hina ivi hina hi van'wani va tlhela va thola na hi xivona va nga mi tholi n'we va tlhela va nga yi tholi ni byeleni tiko leri kahlekahle hi bootcut hi nga lori lwela ku vava mara hina se manje hi thaku hi ku hawa van'watipolitiki ku ri ku tipolitiki tete hi ti nga kwale palamende ti tele ngopfu kambe loko mi ri lwele ku vava mi vula yini hi vula le ndzhaku le ka 76 leyi ya hi ku le a ku boha munhu a swi twisisa yako a bukuteriwa ra heteriwa nga johangi just for ku va ku ri black man mara se Mandela ku hawa ntshunxeko hi lowu mara hi ri xikolokolo tiko ra hina varhangeri mali leyi nga na yo van'wani bootcut va na timali ta peceni munhu la ku tshama hansi a ku hamenta dya peceni ya mehe un'wana va n'wi nyika mali ya road accident fund ni ta yi dya loko yi hela a ku na problem loko munhu o sungula swin'wana hi yo mali yeliyani swi nga endla swin'wana vutomi byi ya mahlweni ku ya ka van'wana swi nga heleli ndhawu yin'we mara hi ta tshama hi ku van'watipolitiki hi nga rhangisi tipolitiki ehenhla ka vutomi bya hina hi ku lava a vele ku swi voneni leswi hina hi swi vonaka swi vona hi hina hi ri hexe loko hina hi swi vona a hi swi lunghiseni then va kota ku swi vona ku na hina ha kota ku swi endla swilo leswiya a hinkwaswo bootcut leswi hi nga endleriwaku ni ngo vula ku swin'wana bootcut a ni ku fana na sweswiwani loko no va ni swi vona ku xitarata xa mehe sweswi ku na ku mpfula yi celacerile ni nga ze ni rilela grandara hi bootcut ni ko teka xipedi ni palapala magoji lama kun'wana bootcut we n'wini fane wo ti endlela na loko vo va ta kuma ku ri no swa tikomba ku munhu loyiwani hawa i na xivono xo karhi hi yexe ntiyiso mu bootcut mo hi siyela van'wana i novhele kwala van'wana mitsu kheseri buto mina 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM la ku ya bula na Professor Themba Sono la ku bula na vona la hikokwalaho ka ku va ku ri na ku na ku tsala kun'wana ka ku na ku leswi swi nga endliwa ngopfu loko kha hi languteka timhaka ta matshamele ya swilo a ni tivi ku na mani le mahungwini loko a ri koho le mahungwini a to tlangela tinhlokomhaka ta mahungu ku na van'wani va nga siringa lexi ni tirhaka hi xona la se swi endlaku ni nga ha koti ku tirha ku ya hi laha a ni ta tsakela ku tirha kona tekani tintambu mi hi tisela tinhlokomhaka ta mahungu kwale andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko eAfrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku timingisero mina ku n'wangulo wa wena u ri yini eka xiyimo xa muxaka lowu kumbe laha hi nga koho u angula ku yini wena loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta hi nga ka tona loko hi langute matshamele ya swilo hi langute ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na leswi hi nge la ku yisa mahlweni swo hi tlheleni swi khumbaka ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ta leti hina hi fambaka hi toho ta ku va ku sayiniwe mintwanano leyi ku nga hetelela ku twananiwa ku ka mintwanano leyiwani swo vula ntsene ku lexi fanele xi endleka i ku ku fanele ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka leti ti khumbaka
matsamele ya swilo matsamele ya swilo la hi va kha hi langute ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka leti ti fambelanaka ngopfu loko kha hi langute ka timhaka ta mintwanano lowu nga sayiniwa exikarhi ka matiko ya Democratic Republic of the Congo na tiko ro fana na tiko leri fambelanaka na tiko ra Rwanda hi ndlela yoyoleyo na ku bula na Professor Themba Sono la hi twa ku matimu ya nyimpi leyi hi wahi naswoho nsayino lowu wu nga hetelela wu tiyake kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ayi va amukeleni hi bula na vona hi ta kota ku twa ku loko xiyimo xi tetani bona va angula va ku yini ngopfungopfu eka timhaka totoleto ku rhula a ku lava tanihi tiko a swi lava leswaku hi va na ku rhula endzhaku ka loko mi ta sunduka ku na masocha lama nga vuya hundza misaveni kwele a Democratic Republic of the Congo ve ri nyimpi leyi yi nga va yi ri na malembe ya ku tlula 30 yi kha yi lwiwa hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ayi amukeleni Professor Themba Sono Prof nhleka Ansekane kalanga no inshalam dalone Arkansas swinene Prof loko mi ti nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina President wa America i kondletela ku rhula eka xiphemu xa Democratic Republic of the Congo na va Rwanda leswi swi nge vengeri tiko leri hayi se ri ta va ri kahle i ndhawu ya kahle ngopfu ntivo ka va ku themendela ku ndhawu ya kahle ngopfu everyone will make a lot of money kahle mi le ku voneni yini la ka leswi nge le ku endlekeni ehenhleni ka ku rhula loku nge le ku kondletiweni hi Donald Trump eka Democratic Republic of Congo Donald Trump a nga tisi ku rhula u tisa swilo swo tala ngopfu xo sungula ku kombela nkulukumba Felix Tshisekedi na Paul Kagame ku ri va ta Washington va ta sayina mapapila a ku rhula na swi kona sweswo hikuva vanhu lava lwaku leyi va M23 na sweswo a Northern Kivu ka ha ri yimpeni na masocha a Burundi a ri koho kwale Northern Kivu la a yimaku na Tshisekedi so yi cini lexi endlaku Donald Trump ku ri a teka matiko lawa a mambirhi lawa a nge vanhu va le America a va tivi nchumu hi matiko lawa kambe yena va vitana a endlane ku na swo swimbirhi or swinharhu leswi Donald Trump a lava ku swi vona a Rwanda na DRC xo sungula ku na minerals, critical minerals to tala ngopfu a North Kivu. Manje ke kuna woman, kungenile woman. Kungenile matiko fana na Africa Dzonga. Kungenile matiko fana na China. And so as endle Trump ku ri atsaka. Xawumbirhi, Donald Trump u lava Nobel Peace Prize. U lava ku ri a kombeta misava hinkwayo a ku vona mina ni tisile ku rhula ka DRC na Rwanda. Hi mina ni rhandzi nyimpi. Rivalani leswi ni nga oxa matlhari ka Irani, ni nga vavisa Irani, ni yima na Israel. Hi dama Irani hikuva na hi lavangi ku ri va va na ti-nuclear power. Rivalani swesweswo. So ndika ntsena leswi ni mina ni nga Donald Trump ni swi endlaka. Ni tisa ku rhula ka Rwanda na Burundi. Hikuva loko ku rhula loko ta America yi ta kota ku nghena kwaleho yi te kuma ti-critical minerals leti sweswi manjeni ti ya kwa ku China, leti manjeni xinjanyana lexi nge Afrika-Dzonga xi yimaku na China ku wa xona xi endla sweswo. So a hi rhandzi ku ri Afrika-Dzonga yi va ntina. A ni ri Afrika-Dzonga hi yo yi nga nghena ka DRC na Rwanda yi ta na ku SADC va ku hey na yi ta tisa ku rhula, so va tsandzekile ke. So mina ni nga Jehova lonkulu wa misava, ni nga yena Donald Trump ni ta tisa ku rhula la. So America yi ta kuma minerals leti, and Donald Trump u ta va yena loyi a Oslo
va nga ta n'wi nyika Nobel Peace Prize. Rivalani ku ri mi dlaya maVenezuela a Caribbean. Rivalani ku ri la ku vavisa Colombia. Rivalani ku ri ni tlimba Cuba. Rivalani ku ri ni hlongorele ma Nigerian na ma Ghanaian ni va rhumela a West Africa. Rivalani ku ni rhumerile vanhu lava ni nga va rhandzeku ni va rhumela eSwatini. Rivalani ku ri sweswi swi nga karhi na hlongola Somalian lava a ni va lavi la a tikweni ra America hikwani the garbage, the rubbish. So ndzi ta ni ntsena ku ri mina ni tisa ku rhula ka Rwanda na DRC. Kambe loko swiyimo xi te tani hi ku ni mi twile prof mi kombisa ku a Burundi va kona na tsundzuka ka ha ku yisiwa sweswi va vulavula hi ku nga ka ha ku yisiwa masocha ya ku tlula kwalomuya ka 10 magidi loko ku ka ku sayiniwa ntwanano lowuwani ku twa sayiniwa ntwanano exikarhini ka president wa le Rwanda na president wa le Democratic Republic of the Congo swi vula yini swi vula ku va pfumeleli va le Rwanda ku M23 i ya vona va ri voxe hi ku na va Uganda layani ndzeni hikokwalaho ka yini ku fanele ku ya president Kagame ntsena Sweswo swi vule nchumu leswi ni byela swona a hi ku rhula ka ntiyiso loko endlekaka le a Rwanda loko ku fana na ku rhula la ka Israel na Gaza a ku rhula ka yini i ku vanhu mapalestina a dlayiwa na sweswi mina ni bulaku na n'wina sweswi va karhi va fa so loko va sayinile la Donald Trump a nga ha ri na mhaka na swona ku ri na ku endleka hi yini yena ni ri u khomile papila leri nge ni tirhiseni ku rhula na hambi loko ri nyimpi leyi ya ta ya mahlweni na mundzuku na malembe la taka ka ha tili ku tlangiwa ku fika nkarhi lowu yin'wana yi nga hluriwa loko DRC yi ngo kota ku pavisa ma M23 laha yi va sosa hinkwavo ku fana na loko Israel yi kota ku kaya ma Palestinian hinkwavo a Gaza yani ku ta va na ku rhula kwalaho so Trump a nga na mhaka na sweswo na ku ri vo Uganda a va vitaniwangi vo Burundi a va kona kwale vo Tanzania va kona kwala ko va Rwanda na DRC a nga na mhaka na sweswo a na mhaka na ku ri na vito ra Donald Trump ri ta tiviwa njhani hi ti-history book a Oslo va ta n'wi tiva ku ri yena a nga tisa ku rhula so a hi n'wi nyikeni Nobel Peace Prize. Hey, Nobel Peace Prize leyi i le ku yi laveni hi mahlo na ngati kambe a hi languteni ka timhaka leti ta ku loko va kha va vulavula na vateki va mahungu president Donald Trump va ri vanhu va ta people will make a lot of money i people vai a ni lo teri na le Gaza le hi ta yimisa Gaza ku ta va Riviera ya le Middle East vanhu va ta endla mali yo tala ngopfu a Gaza loko yi hlongorile Hamas la so nako loko hi tisile ku rhula loko M23 leti nga ri kona n'wina vanhu va mabindzu ya America mi ta tsutsuma mi ya endla mabindzu ya n'wina kwale ka DRC mi ta teka nosentivu ya le mi endla Riviera ya le Africa ku fana na loko va lava ku endla Riviera ya le Gaza. loko xiyimo xi te tani prof ni le ku languteni ka ku loko president Donald Trump va hlawuriwa tanihi president a va tirhisa policy liya ya ku America first se va tikomba va nga ri ngopfu ka America ku va thewukele ngopfu ka timhaka ta le matikweni le handle ku endleka yini ma vona manani loyi a thametela ngopfu Marjorie Taylor Greene loyi wa maga loyi a yimbelela ngopfu wa ku wena Donald Trump nkulukumba lonkulu ngopfu hi ku vona u ri America first ku ri languta America rivala leswi kambe swesweswi va le tlimbaneni manani loyi u sukile na le Congress hi ku u ri va la ku ni dlaya mina hi ku leswi Donald Trump a swi endlaku ku endla sweswi Joe Biden a swi endla ku endla sweswi president wo sungula wa America George Washington
a ngeteri n'wina loko a tshika xitulu George Washington u teri n'wina mapresidente lawa mi nga tata ndzhaku ka mina swi rivalani ku ya matikweni man'wana mi endla tinyimpi na matikweni man'wana tsundzukani ntsena ku endla America ku ri ku va yoyi yi tivekaka langutani tiko ra n'wina mi nga languti matiko man'wana kambe Donald Trump u xiswile vanhu va America a ku mina ni ya endla America yo sungula nda languta America mina ni nga languti matiko man'wana kambe sweswi ma vona ku ri America yi tsanana mina ni nga xikwembu xa misava loko no languta America ntsena ni nga tiveki kahle va nga ni voni ku ri mina president loyi a hlulaka vanhu hinkwavo ni nga kumi Nobel Peace Prize leyi ni nga koti ku kombeta ku ri ni rhandza America ni teka mabindzu a America ku ri va pfula business ta vona ematikweni man'wana hi leswi a lavaka ku swi endla sweswo ke ya ku ta tika ku tikomba ka ta tika swinene prof kambe hambiswiritano khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo Professor Themba Sono va lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela se ni kumini executive leya ya City of Johannesburg leyi yi rhangeriwaku hi Loyiso Masuku lo anga hlula Dada Morero hi tivoti ta 184 eka 149 hi ndlela lesi ta va mutshamaxitulu wa Johannesburg Greater Johannesburg region ya African National Congress matsalani kumbe xandla xa mutshamaxitulu ka ha ri Masilo kumbe i Masilo Sirekele kasi matsalani ka ha ri Sasavona Manganyi Lerato K Bob tanihi xandla xa matsalani na Maxwell Nedzamba tanihi mukhomi wa nkwama hi leswi swi nga xiswona loko kha ku langutiwa eka timhaka ta ku hlawuriwa ka vurhangeri lebyi byi nga hetelela byi va koho loko ku hlawuriwa ka Greater Johannesburg region mi ta tsundzuka ku ingamo ya khale ka MEC wa timhaka ta rihanyo Bandile Masuku lava nga hetelela va khumbeka ka hoyi leyi nga va koho ya timhaka ta COVID-19 PPE leti ti na ku fika na sweswiwani ka ha ri ku na papa leri nga le ku tijikajikeleni ehenhleni ka vona tswariwe halaya a Eastern Cape hi ndlela yoleyo kambe ke hetelela va na timhaka ta ku va na nhlohlotelo ka timhaka ta politiki aka doroba ra Joni hi ndlela yoleyo kumbexani ku tiva mani kumbexani leswi va nga le ku endleni timhaka ta ku pfumala ntshembo ehenhleni ka mera wa doroba ra Joni Dada Morero ku nga hetelela ku fika la se mani Loyiso va hetelela ku va vo va nga ta va ri va mera wa doroba ra Joni hi ndlela yaleyo kambe ke timhaka leti kumbexani nga ta yisa mahlweni ku famba ka minkarhi na masiku kambe sweswiwana hi ku tumirini ku veri ku na ku twananiwe ku va ku fikeleriwa ntwanano wa kurhula le America lowu khumbaka Democratic Republic of the Congo na Rwanda kambe ke ku na swiphemu swo tala leswi hoxaka xandla la Burundi yima na Democratic Republic of the Congo kasi matiko yo fana va Uganda va Rwanda na vo ku hehliwa ku va yima na M23 se xivutiso ku ta va ku ri ku hi mpela ntwanano lowu wu nga le ku fikeleliweni wu nga sayiniwa America hi woho lowu nga ta hetelela ku tisa kurhula na ntshamiseko ke halava Northern Kivu avuxeni bya doroba ko avuxeni bya kumbe bya tiko ra Democratic Republic of the Congo hala ku na va Goma la ku hehliwa ku holobye wa timhaka ta vusirheleli Afrika-Dzonga va yile ivi va ku hey ni nge vuyila a ku tirheki mwemeri 0860002543 kasi yin'wani hi yale ya vumbhoni lebyi nga le ku nyikiweni hi holobye wa maphorisa langa ka masiku yo hlawuleka ya wisa holobye Senzo Mchunu lava na vo va nge le ku tiseni matitwelo van'wani va ri ku tiphasaphaseni van'wani va ri hayikho se ve le ku swi basiseni kahle swi twala ku hetelela ku yisiwa ku yini emahlweni kambe ke hi la ku twa wena ku we angula ku yini nomboro hi leyi 0860002543
andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula. #XMA20 Best Xitsonga Newcomer Artist of the Year. hi lava va yimela ku langwa. A. Liz Boy, B. Sinampaka, C. Ruza the Prod. D. Likri, E. Mantsakosi, F. DJ Noti SA. Ku vota rhumela rito nyuna leterani kambe leyi u hlawulaka yona eka 45859. SMS E150 ya mahala a yi tirhi. Ku vota swa pfala hi vusini bya ti 12 December 2025. Munghana na NFM Xitsonga Music Awards, matimba ya vunanga. #XMA20 masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Bushbuckridge Municipality. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula. ile ka Munghana Lonene FM komandela e khume timineta seba awara ya khume naru ai ku tumingisi lo mina ku angula kwini loko wa lungheka ku angula kwini twananyana katsongo ku holobye va ri yini la statistics and everything that I would suggest the IMC needs to be kept abreast of to enable the IMC to take appropriate decisions. Would you agree with me in that regard? We don't have to consider the content because if you haven't, I apologize, but I think you assured the commissioners that you are familiar with the content of all these briefing documents. Yes. I want instead then to refer you to, if you could just give me a second to find my place. The last minute, which was of the 6th of September, 2023. It's right here, yes, and that is Exhibit CJC 55.5, and it starts at page 24 of the same file. Have you located it, Mr. Minister? I'm trying to locate it. CJC 55.5, and it starts at page 24. Oh, that page 24. I have that. And this is should be headed in your file as minutes of the JCPS Interministerial Committee. Political killings in KZN. It's dated the 5th of September 2023. And I don't have to go through the detail as well. It was the meeting discussed in detail the issues around the political killings in KZN. I want specifically, because of time, to ask you to turn to page 49 of that document. No, let's start at 48, please. And at this meeting of September 2023, which happened to be the last meeting before the 2024 elections, at 48, is a summary of various remarks by members of the IMC. And as of September 2023, insofar as the PKTT is concerned, I want to draw your attention specifically to bullet point 3. At that time, the committee, as Minister Cele expressed, appreciated the importance of dedicated courts for political related cases. So as at September 2023, the thinking was to take it a notch further, actually dedicate courts for these kind of problems. The next bullet point, bullet point 4, records Deputy Minister Matale indicated that he agrees with recommendations of task team and the team should be enhanced. Do you see that?
I see that, correct. I understand Deputy Minister Matale is also your current Deputy Minister. Correct. The next bullet point notes that Minister Cele indicated that the task team is involved in the investigation of Fort University, I take it's Fort Hare University, and 8 arrests were made. And if I then jump to the second bullet point from the bottom, Minister Lamola commended the task team about their good work, and he indicated that the progress is indeed visible. Then it deals with other issues regarding Kwagogo. I think it was it's a prison, if I'm not sure, but we can skip that. But now I want to draw your attention to page 49. Under specifically resolutions, the last bullet point reflects as follows, or it notes the following. The task team cannot be dissolved. It must continue. That is the decision of the IMC in September 2023. You take office in July 2024. And in December 2024, you take the decision that it must be disestablished, technically dissolved. Please explain to the commissioners what objective or scientific information you had to support that decision in circumstances where a year earlier, your own colleagues, after 7 years of engagement with this process, had come to the point where they specifically take as a resolution that the task team cannot be dissolved and it must continue. What changed between September 23 and December 24? Commissioners, I have indicated a number of those changes. One, in 2023, 2024, and then later on up to where we are, there was a marked decrease in political matters in KZN, starting from 2023, where you registered an estimate, I think we have the same figure here, of about 11 by 2023. And then going down to 7. And then I think in March this year, it was 1. There could have been another additional. So that's the first reason, starting from 2023, 2024. But the second one, I did indicate you are now in a position to implement that work study and processes that followed, and now reinforced by the review of the organogram, which is the exercise that we went into in 2024 and endorsed and even added new features to fight crime, matters. But we are now doing it with another perspective to say the problem in South Africa is matters. It's not, yes, you could categorize matters into political, but the call, the general call and the general outcry in South Africa is matters. It doesn't categorize whether of old people or young people, whether kuna loko or something that is distinct in the national call is matters of women and children. But generally, the call in the 7th administration when we come in, it says reduce murders in South Africa. It doesn't say reduce political killings. It says murders. So we have to listen to that. It says the murders are the face of crime in South Africa. In other words, you have crime, all categories of crime, but the face.
they face that attracts everybody in the world and makes everybody fear for their lives and is murders, the rate of murder in South Africa, which is reflected by figures year on year. And at some point, I think 2023, 24, reaching 27,000, if not 27,800, something like that. And in KZN alone, reaching at some point 6,000 per annum, but getting down to 5,000, the last figure that we have. So that is, the focus shifted, not to say exclusively, but inclusively, inclusive of the figure that PKTT doesn't deal with, and that is the murder of people, which happens to be a way higher than those that the PKTT is dealing with. Now, we couldn't not respond to that. We had to respond to that to say, so the call for SAPS ministry is to deal with murders in South Africa. Hence, the meeting that we called, I think on the 21st in Kiviskruon in Pretoria, just to deal with murders, just to deal with firearms, especially illegal ones, and just to deal with drugs. And I may as well add that meeting was followed only in June, followed up in June, but in relation to drugs and firearms. So there is that shift of emphasis in the new administration, which doesn't necessarily look down upon the resolution, but it says integrate, it says recognize that there are these people that fall outside political killings, so that the national holobye wa maphorisa va ngele ku nyikeni swivangelo swa ku hikokwalaho ka yini komiti ya vaholobye hi n'hweti ya Ndzati lembe ra 2023 yi te a swi mahlweni swa PKTT hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe ra 2024 va ku 24 va ku hayi a swi heli va le ku nyikeni swivangelo swa kona kambe hi twini mahungu hi xitalo hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ya sesi eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani Tsamana hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. sweswo mi ngisera mkala Lona FM ngena ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ta twa n'we kumbe yini ka 0860 002543 mi kandziyisa rito ka 0657443911 ni lava ku mi twisa voice note leti mi nga rhumela kambe sungulani mi twa leswi. So now you're the new minister, you are the one that was supposed to convene it. Then it would come into life, have its own meeting, continue actually from where they left off in 23. That's how I've always understood the evidence before us. Are you saying that, in fact, it's the president's fault that you haven't done anything as an IMC because he's not reconstituted you? I am not saying so. I am simply saying, if you take the list of IMCs as of February 2025, the IMC on political killings doesn't reflect where other IMCs reflect. That's my statement. I'm not blaming anyone. Okay, the list that you are referring to that you say you have, is it of this year? Did you say it's February this year? Yes. Okay. There surely must be a list of last year.
of the IMCs as it was. There could not have been a vacuum. 23, 24. Yes. And what does that say? There are 2 years when it appears. I think it appears 22, 23, 23, 24. If not, yes, I think there are those two that appear. But 24, 25, it doesn't appear as of February this year. So 20, you have 23, 24, 25, or you have 23. That list is for which period? This one it would be 24, 25. And there must be a 23, 24. There must be. That would have a list of the. There must be. I think in my bundle I did have a list of IMCs and years against them. Okay. Maybe then to come back, let me rather leave that and come back to the question that I wanted to ask. I understood your evidence yesterday about your philosophy. There shouldn't be any hierarchy, false hierarchy. You said there's a false hierarchy. Some matters seem to be treated more importantly than others. And murder is murder. That's what your language, and they should all come under murder and robbery units. Correct. That's correct, my understanding. Correct. That's your evidence. And when you were discussing the statistics over time yesterday rather, as you were talking through the statistics, I did ask you what is the purpose of that exercise, because I wanted to understand what importance you are attaching to the stats that show murder over time, over a number of years. Now, if your philosophy, and I'm prepared to accept, Minister, that as a new executive member, Minister of Police, you're entitled to bring to bear in the cabinet a completely different philosophy. So I do accept that if you differ with what your colleagues have done over time, in itself there's nothing wrong with that. But I have two issues about it. The one is you hold a different view. Murder is murder. It must mean that you do not agree with the original idea that distinguished political murders from other murders. It must be. When the president decided, and you may not be the only one, maybe he was wrong, and let me say that, to make that distinction, but it must mean that you don't agree with the original idea, because according to you, murder is murder. It's a fair proposition to make to you. Not exactly. I'll state why. Yes. In 2018, there was a recognizable flare-up or pattern, let me call it pattern, of murders or assassinations of local government-based politicians in KZN, and it became a pattern, discernible, clearly. It led to an outcry that something needed to be done, and the president went down and he did that something. I agree with that. Now, fast forward, SAPS recognize that there is need to deal with certain categories of crime on a specialized basis, on a focused, sustainable basis. But it, at the same time, needs to be integrated instead of loose teams, each on their own, uncoordinated. Then they establish what they call serious and violent crimes, under which they establish murder and robbery, under which they then establish a number of these, but coordinated under one component and under one section. One of them is political killings. So it's not a matter to say, while it is true what the Commissioner is saying, that I strongly believe that murder should be treated as murder, and murder is murder. There shouldn't be
murders of elite treated this way, murders of what you could call normal or ordinary people. Let's treat murder as murder in terms of investigations and other matters. But that doesn't mean that police should not establish and develop expertise on something that they know. That's why you have various sub-teams, but organized in larger or bigger, I would say, units, in the form of sections, in the form of components, and so on. It's done that way. So cater for them, but in a different setup that you can sustain even in your organogram. Okay. That's the difference. Two things from that, from Yes. what you're saying now. You have no difficulty or philosophical problem with having a unit that looks at political killings, as long as, according to you, that unit is not a standalone, it falls under murder and robbery. So it's where it is housed that you have an issue with. Not that there's a team whose only focus is political killings. Not at all, because if you integrate them in that particular way, you budget for them properly each and every year, because... No, don't go there. No, Okay. don't go to the... Yes, I don't have. You don't have a difficulty. Your Yes. difficulty in this case is the PKTT doesn't fall within the murder and robbery unit. Rather, the team that is focusing on political killings Correct. doesn't fall within murder and robbery. It's a silo. Yes, that's your difficulty Correct. with it. Correct. That being the case, I'm told it's got a past. Can I ask my question? You don't have to answer it, and then we can take it back we can take it up when you come back. My question is, that being the case, why could you not discuss that with the National Commissioner instead of making the decision the way you did? Why didn't you have a conversation with the National Commissioner that I want political killings to now be conducted under murder and robbery, make the necessary changes? Why couldn't that be done? You can answer when we come back. The chair is shutting me down. It's shutting both of us down. Okay. Let us adjourn and resume at 2 p.m. Thank you, Chair. sweswo mingitsara mukana lona FM intshamo lowu nge le kwini mahlweni wa Madlanga Commission ehansi ka vurhangeri bya Justice Madlanga leswi endlekaka le a Bridget Mabandla College of Law la college la ku ngele ku langutoni ngopfu ka timhaka ta ntshamo lowu nga sunguriwa hoyile hinkwayo nyoka leyo hanya leyi hoxiwe hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hi ndlela yoyole sive xivutiso xo hetsela veri ka vo veri hayi swi vula ku a wu vileli ku va ku ri na political killings task team kambe u vilerisa hi ku yi nga vi yi tiyimele yi ri yoxe se xivutiso xi ku hikokwalaho ka yini u nga njekajekisanangi na mukhomishinara u nga si teka xiboho xolexo a va ha hlamulangi pete ya yeneni ka swakudya swi na nhlekani a hi ku timingisa ra mina 0860 002543 ni ta sungula ni mi tlangela ti-voice note leti mi nga rhumela ivi kusuka kwalano hi twa ku mi ri yini n'we ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ntshamo luwa na timhaka ta vuxaka lebyi kumbe ku rhula loku nga sayiniwa le a White House sweswo hinkwaswo a ndzaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlekani botpete ni rhandza no yingisela ngopfu nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula loko mina ni la ku angula nyana hi tlhelo ra tiko ra hina leswi ri lahlekisaka xiswona tiko ra hina mali yo tala yi le ka vanhu va le handle
hina vanhu va laha a hi pfumeleli ku endla nchumu ende hi hina lava hi votaku. Loko mo langutisa ti-private school to talo i nge swi tivi na ku ti-access ta ku va na ti-private school swi kumeke njhani. Mi langutisa mi kuma ku Maghana vanhu va matiko ma le handle sorry ku mixina i tiko mara i vanhu va matiko le handle hi vona va ti-owner ta swikolo leswiwani na ti-private hospital to tala i vanhu va le handle. So hina loko u lava ku nghena u va fanele ku kuma ti-access ta kona license ya kona a wu yi kumi mara vanhu va le handle va na ti-license ta swoho hambi ku ri ka bindzu ra swa tithekisi vanhu va le handle mo hlamala munhu a ri na tithekisi to tala ti own hi munhu wa le handle ti na ti-permit mara wena hi wa kwala u pfumala na permit. Leswi swa tika Botpet tiko ra hina ri moxekini ku hakuta vanhu va le handle vulombe lava kwala va lumeteliwa hi mindombo ya tinyoxi. Vaxumi Botpet na Afrika va vulavula le ka commission ya madanga Botpet loko hi khale ka minister lava nga ku Senzo Mtunu ku vulavula ka vona hi switwini na tolo vo ti lumaluma va khoma lava tshika hambileswi tolo ku vulavula ka vona a va tekeriwa mara a va te kahle va vulavula va khoma lexi va tshika va teka leswi va pfula maphepha va ndla leswiwani swi ti komba senge na vona va ti tshemba ku swilo swi nga famba kahle. A ku heteleleni ni hluvulela Mbuyiseni Madlanga Judge Mbuyiseni Madlanga ni n'wi hluvulela xidoko i n'wi konanise Mtunu la a nga n'wi vutisa ku a ri na vuxaka bya kahle na Fani Masimula National Commissioner a bayiza a pfumela ku la nga n'wi vutisa ku a fanele a byele yena ku sungula loko ri ku a lava ku herisa enhandliyana hi laha a nga fika a bayiza kona swi n'wi tikele ngopfu tolo le ku tikeriweni u ti lumaluma. Samson Maswanganyi kusuka ka Dzingidzi. Nhlekani Khalanga xikan'we na vayingiseri ni nghena hi mhaka ya commission ya Madlanga eka vanhu lava va hlayiwaka kumbe ku humeseriwa rivaleni hi commission kumbe eka commission. Mina no va swi nga ri na ku pfuna tiko ko lava ku va ntsena ku humeseriwa rivaleni vanhu lava va endlaka tiko ri nga fambi ku nga vi na vukorhokeri ivi swi ta hela swi tshamisa sweswiya a ku na nchumu lexi nga ta endleka. Xikulukumba hi loko tiko a ku ri hi ku kumbexana ku ri na lava va humeseriwaka rivaleni va kumeka van'wanyana va vona se ti karhi ti rhosa va pfaleriwa a swi ta antswa. Se hayi ko dyiwa tiko ya xibalo ko dyiwa mali ya xibalo ntsena a ku na nchumu xi nga ta endleka la hi yona concern ya mina leyi. Hlekani Botpet mina ni ta veka le ya Trump ma vona minister wa Trump Botpet ne kahle i fita ku khomiwa a jele i xigevenga xin'wana xikulu ngopfu. Matiko lama hinkwawo o ma tumbelela hi yela ku susa nyimpi a lwa na man'wani matiko a nga la nghenela hi tiko ro karhi leswaku ri vula xo karhi maswona ku chuhisiwa tiko rin'wana na rin'wana Botpet mani ta ku leswi kahle leswi nga na Trump ne o fita kahle ku khomiwa a jele a pfaleliwa hi ku i xigevenga ma vona ni maphitas mathonsi la ka thomo maxo wa mina a hi hlayisekeni magondweni na nga ku chayeleni inkomo Botpet. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela se ku twile mingisero ma hi teto timhaka n'wemerikini 0860 0025543 nomboro yaleyo nakambe 0860 0025543 hi ndlela leyo hi kota ku twa ku n'wina mi angula muku yini hi ndlela yaleyo nta ri teka riqingho rero andzhaku ka loko ni hundzela unghena ekaya uku nta n'wi komba u khome na xigwagwa u twa onge a swi ringananga u teka samboko u n'wi namulela u n'wi fumbutela nyumanyana wansati a nga endliwi leswi
Munghana Lonene FM u seketela pfhumba ra 16 wa masiku ro lwisana na ku xanisiwa ka vana na vaxisati. Munghana Lonene FM, makombandlela. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makombandlela makumembirini ngothi mina tsantsana kuphela ura ya 13 ayi 20 lava mingisele nhlekani. Ayeni njani nabashumi? Ayi papa ingobona. Hayi Bukeni. Akhenza papa. Hayi xikwembu xi lulamile xi kota ku hi tsavula endleni ka swidziva xi hisa eku vonakale. Hi ku titsongahata mina ni hleketa ku ri ka commission ya mandlanga loko yo tshuka yi herile ku va na swikhedzakhedzana na ku van'wana va pfaleriwa a ni kombela leswaku ri lava va nga ta va khomiwa va yisiwa jele va yisiwa a Satini na leyi nga kona la loko ni nga yi tivi vito ra yona la a Zimbabwe a va ta vuya va ri kahle na va ri majaha va yile ngomeni. Heba hikuva loko ni langutile hikokwalaho ka ku va la kaya la ko wa Byandzani ku fa mafurha hi hambi yo va yona Sun City a ya koti ku disciplina munhu hikuva ku dyiwa matandza na swin'wana na swin'wana hikuva vanhu va onheriwile swinene en'wini kwala tikweni laha hina tiko hi yoxe a ra hava nchumu hikwalaho va hi va tshembile va vota hikuva hayi vona lava nga ta hi endlela vunduku bya vatukulu va hina hi ya mahlweni. Na methu so a ku ri vonela ra mina ku ri a ni ringeta ku hlamusela hi ku angarhela kumbe ku tumbela ku ri la a tijele ta la kaya a va tiyisi va koka masokisi ku swilo swi cinca va ya va kopela la ka va next door na kun'wana na kun'wana va tiva ku ri jele i njhini va ta kota ku dyondza na ku dyondzisa van'wana. Inkomo na methu papa khensa swinene. Ninga Ebayithu tlhelo ra mtaka rona 0860002543 nangona ko ya Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi kumeni nhloko makata mahungu ya ora ya mbirhi hi amukela sisi bongi n'wamungwana timaluleke hitwa ku bona va ri mahungu ya misava ya awara ya n'we ya tava ya awara ya mbirhi ya tava yimise ku yini ya bongi eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM makombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. leyi va vulaka holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini. Nandzu u fanele u lavisisa wu ya mahlweni se ku lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga n'wi namulela se leswi yisa ku se landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa wu vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khoto n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fana a namulela ka xiyimo xa bail a yi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwala ni swi voniwa kahle ku kundiwa yini kwalano munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyiwani a va nandzu se swo ehlisa ku yini kusuka kwalano. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula i nga namuleli munhu ka xiyimo xa bail loko n'wi namulele ku voka ka rara duke 0860002543 tekeni lo mingisela nhlekani ni Budpet ampfuxela ni ku khensa ku kuma nkarhi ku nghena ka Munghana Lonene a khensa papa la ku hlamula ka le madlanga commission Budpet ha vona vanhu va konanisiwa laya va vulavula mara hi mavonelo ya mehe loko a va ku loko karhi ku vulavuriwa lava va vonaka ku lava va wele wa hi milandzu kumbe va voniwa ku va ni milandzu ku na swo karhi va nga swi endla a va fanekele va pfaleriwa hikuva ni vona onge process leyi ta leha hikuva madlanga commission after loko hete ntirho lowu yi ta nyiki ti-recommendations ta koho ta yoho
indzaka swo vanhu lavaya va fanele va pfuleriwa milandzu va ya pfuleriwa hi vamani milandzu indzaka loko va pfuleriwa milandzu va ta yi tikhota va tlhela va apila ku famba hi tikhota leti hinkwato swi teki nkarhi ku ve ni vanhu lava pfaleriwa hi ku laha ku nyikiwaka vumbhoni a swi vona ku loyi vhele u endlile leswi ku fana ni lava vulaka va bekicele va nyikiwile timali to karhi va nyikiwa hi Kate Matlala a fanekele vo va pfaleriwa xikan'we vanhu lava karhi va hunguteka ku heli commission se van'wani va vona va pfaleriwile ku hi voneka ti-commission leti nga hundza ka vazondo commission va nyikile ti-recommendations ta vona mara van'wani sweswi a va se khomiwa se hi vona ku ta va ni ti-delaying tactics ku ya le mahlweni ku vanhu lava kumeka va nga khomiwi kambe mara loko a swi endlisiwa tani ni vona onge a swi ta karhi swi pumba hikuva a swi vona vanhu va karhi va ti lumaluma laya kambe a ni ngo va Madlanga va ta humesa xiviko vhiki leri tako xa marhangani se va ta loko va humesa xiviko xolexo hi xo xi nga ta endla leswaku ku yi tekiwa kusuka kwalaho mara Botphela lexi ni vilerisaka loko va humese ti-recommendations ta vona ku fanekele vanhu lava va pfuleriwa milandzu va pfulela hi mani milandzu after loko se va humese ti-recommendations ku Madlanga commission yi ta humesa ti-recommendations ya ku loyi ni loyi hi vona onge a nga leswi a nga endlanga swona leswi a nga endlanga swona se vanhu lava hinkwavo ka vona lava kumekaka va ri ka tlhelo leri ra ku endla milandzu va fanele va pfuleriwa ti-case i mani a nga ta pfula na ku loko va ku milandzu leswi yi pfuriwile vanhu lava fanele va yisiwa tikhota mi ta swi vona hi ta loko hi karhi hi hanya swi ta teki nkarhi wa ku leha ngopfu hikuva vanhu va ni ti-rights ta vona va ta kumi tiloyara va karhi va apila swi leha swi ri ku dyeni ka mali ya mfumo se ni vona onge swi ta karhata kambe mara ka va ku loko va karhi swi famba loko hi swi vona ku lowu endlile va pfaleriwa va karhi va pfaleriwa swi ta hi hunguteli ku veni ku tirhisiwa mali ya tiko ya xibalo i mavonelo ya mehe Botphela yalaho ni mitwile a khensa swinene tlhelo rero ku ta huma xiviko vhiki leri tako xa marhangani lexi nga ta va xi kha xi nyika xifaniso xa ku yisiwa ku yini mahlweni 0860 002543 a amukeleni loyi nhlekani swi tikomba loyi a ni ku ni amukela yena a chavile kambe 0860 002543 a hi ku tumikisela mina ku n'wangulo wa wena u ri yini kota ku twa tlhelo rero ra mhaka hi ndlela yaleyo hi twa ku loko xiyimo xi titani hi tihi leti u angulaka hi tona ngopfungopfu loko ka hi langutaka timhaka tona ti ta commission leyi ya Madlanga leyi van'wani va vulavulaka hi timhaka ta ku a swi tikomba ongeti a va kumekile holobye we ri yini na ri teka riqingho rero ndzaka leswi sweswo ni nga vula mingisero wa mina ku ri ku na ntwanano lowu nga sayiniwa hi tiko ra Rwanda na tiko ra Democratic Republic of the Congo va vulavula hi timhaka ta ku va lava ku tisa kurhula hala a Northern Kivu laha ku vangele ku tirhisaneni na tiko ro fana na Qatar na tiko ro fana na America hi ndlela yaleyo kambe ku na ku vulavula ka ku hikokwalaho ka yini ku sele vanhu vo fana na va Uganda va Burundi hambileswi va Burundi swi tivaka ku va yima na na Democratic Republic of the Congo va yisi masocha ya ku tlula kolomo ka 10 ra magidi vona 10 ra magidi ku ri vanhu vo tala hi ndlela yaleyo kasi ntshamo wa Madlanga wa ya mahlweni na wo kambe sweswi hi vulavulaka ku tikomba wo kha wu fika va yika swakudya swa nanhlekani ku na swivulavula swa ku tala leswi nga le ku endlekeni se la ku tatwa we ku we angula ku yini ka timhaka to toleto nomboro hi leyi 0860 002543 0860 002543 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini eka timhaka to toleto ni nga se ri teka riqingho rero ni pfumelele ni sungula ni basa laha sweswo mingisero Munghana Lonene FM nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi ta ka wena twi kusuka leno a studio 2 hi le Polokwane ku tisela nakona ku Africa wa vulavula wena u ri yini ke n'wana mingiserelo nhlekani ka ri na munhu la 0860 002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mingiserelo nhlekani ani nga pressang kona la 0860 002543 ku tumikisela mina ku angula ku yini hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini ka 0860 002543 ku tisela nongona ku Africa
wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Kuna ku langutela kukulu ka ku langutiwa ka timhaka ta yin'wana ya milandzu leyi nga ta hetelela yi teka nkarhi kumbe yi teka yi va hi laha ku nga heriki milandzu yo fana na ya va dokodela Magudumane na Bester. Ai leya na yona yi tikomba yi kule ngopfu na ku fika makumu. Yi nga hetelela yi teka na timhaka teta ku fana na va Senzo Meyiwa. Naswo ma vona ku nandzu lowu wu tikomba kahle ku na wo wu le kule swinene na ku fika amakumu. Kambe we ri yini ke 0860002543 inangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku tweneni ku khometi timhaka hi ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya ramthandra kahle leri ku ya ku hambana ka tindhawu hi ndlela yaleyo. Nan'we muchayela ku la magondweni veri va mikombela leswaku muchayela kahle leswaku mi ta kota ku fika la mi ya kona muhlayisekile. Kambe lexi ni nga kombisa ku xo i ku kumbexani ni nga se vulavula hi sweswo i maniteka mingisero lo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Hayi Botpet njani? Papa mina hi pfukeni minjhani bot? Ni kona. I can't. Mina a ni lava ku ta komentari ya Madlanka Commission. Hi ku ri Matlala o hete a boxa lava a yiva na vona a kona na vona mara why va nga khomiwi ku ri ni vona ku khomiwa Matlala ntsena vona va salele. A ni ngo leswi Matlala a vula swona leswi a nga khomeriwa swona swi swimbirhi swo hambana. Leswi swa lava a vulavulaka hi vona a va na mhaka na swona. Ni vula ku leswiyani swi vulavuriwa ka commission kumbe ka tikomiti leti va ka ri ka toho. Leswi mina ni vulaka swona i ku leswi nga khomisa Matlala i ku ringeta ku dlaya. Mara se lava vulaka a nga a va mfemangu i va hi lava nga dlaya phela van'wana. A ni mi twisisi. Lava a va kombaka vulavulaka hi vona. Ku fana na mani a nga dlaya mani. A ni ri na yena loyi a karhi a vulavula va nge Mtuni vulavula hi mhaka ya ku ri a KwaZulu Natal ku dlayiwe vanhu vangani. Swin'wana ya ri kona. Ai a ni le ku mi twisiseni ku laha mi ya koho hi kwihi papa. Na ringeta ku ni ringetile ku lava ku ta mi twa ku mi ya kwihi. Hayi swi sweswo swo lava ku ta hi vangela swivulavula yimani vheko mi tani. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona. Kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makomba ndlela. A ni swi twisisi ku la Afrika-Dzonga kumbe ile Afrika-Dzonga kumbe va lava van'wana va pfa ku va fona ku va swi hleketisekile ku kuna mulumbiwa se loko ku fana na tatana Kate Matlala va khomiwile sweswi hikokwalaho ka ku va ku ehleketeleriwa ku va pfuleriwe nandzu wa ku kombisa ku va ringete ku dlaya. Hi swo va nga pfuleriwa swona. A ni tivi ku a ku ri ka ntshamo wihi loko va ku va dlayele na un'wana dlayele swi katsa na va Senzo Mchunu hi swi yo mhaka ni kumbexani n'we mi nga va ku mi swi twisise kahle mi nga ta mi ta ni pfuna ku swi twisisa ku antswa hi ku leswi a ni va twisa swo bala a ni nga va twi. 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula. 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela wona Twitch Xitsonga xa nhlayo loko se sungula ntirhi ndava ku ta twa tlhelo ra wena mhaka ngopfungopfu loko hi languteka timhaka leti a hi bula hi toho. Yin'wana yi nga mahungwini sweswiwani i ku dlawa ka n'wamathekisi loyi a nga dlawa hala a Woodmead a dzongeni a n'walungu wa doroba ra Joni ma ku vona laha loko mi ka mi famba N1 Woodmead Drive kwalaha tlhelo nyana o hetelela a dlawa. Kambe ku na swivutiso swo tala swa ku a nga va a fela yini se xivutiso ku va ku kasi van'wamathekisi na ku dlayana i mavabyi ya khale lawa ya tikomba ku ya ri kule na ku fika makumu. A ni swi tivi ku kokwalaho ka yini maendlelo na matirhelo ya van'wamathekisi
ya fambisana na ku dlayana hi ku swi tikomba ongeti swi olova ngopfu ku ololoxa swiphiqo swa van'wamathekisi hi timhaka teta to dlaya hi ndlela yaleyo Wallen Nyiko Baloyi ka X u ri khalanga ku ri kumba vuqunu leswi va swi angulaka ko va ku mamisa tintiho hi ndlela leyi khalanga a hi ta va hi nga fikangi eka khomixini ya madlanga loko General Mkhwanazi a va nga boxangi tshumba ndzilo wa ha to vika i Wallen Baloyi a nga tisa tlhelo rorolero 0860 0025543 nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumikisa ra mina ku wena tlhelo leri nga ka ro ku nga va ku ri ngopfu loko hi languta ka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka kona nhlekani khalanga hi ya ethula mahashi XMA 20 hi ya famba kwala ka patu leri Buthpete xana hi ta fika hi ri njhani mara mfumo lowu shem a ni tivi ku patu rile ra ri vona ku very le Hluvukani the capital of capital of capital city of potholes hi ndlela leyo santivi ku ku va kha ku fikeleriwa yini hi ndlela yaleyo 0860 0025543 i tlhelo rin'wana ra timhaka leti na va ku tatwa loko khi vulavula ngopfu loko hi vulavula hi languteka timhaka ti khumbaka madlanga commission hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku ri a ku ri na nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ku ka ku yiwa ka National General Council ya African National Congress leyi nga ta va kona vhiki leri taku va Greater Johannesburg va hlawulile vurhangeri bya voho hi lebyi byi nga vuya ni tshemba ku hi ta bulana na voho ku nga ri khale hi twa ku leswi se va lava ku swi fikelela ku nga va ku ri swi hi tanihi region hiyo yi nga na region leyi nga na masipala wa Greater wa masipala wa Joni hiyo region leyi nga na masipala wa Joni se loko munhu a hlawuriwile laha hi hetelela a va meyara kumbe swin'wana swo yelana tani kumbe xana va ta yima va ku a hi rindzeleni ku fika haxawa hiko munhu a nga ta va a va meyara ke swi nga va swi vula yini hi matimba ya meyara kumbe mutshamaxitulu Dada Murero ta tsundzuka ku vhiki leri nga hundza a va langutane na mitshamo yo pfumala ntshembo yi ri mimbirhi eka masiku ya mbirhi hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku vanhu va kota ku twisisa ku heyi swi vula ku xiyimo loko xi tetani swo vula ntsena kumbexani matimba vo va ha ri hava a tivi ku swi ta va swi vula swona kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalani ke 0860 0025543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a tekeni lomi nga se ya mahlweni nhlekani Nfikani Mpfukeni Buthpete. Mpfukeni papa minjani? Mpfukeni xikhulu. A Khensa. Mina mhaka ya madlanga commission. Va tirhini ntirho wa vona judge within madlanga as a chairperson ya commission. Mara according to ka track history leyi nga na yona South Africa. Na ti-commission to tala mi swi tiva kahle Buthpete ku nga va Marikana ku ve na leya commission ya tihlo na ndzivalelano. Mara ku heteleni a ku khomiwangi va munhu ene tikhesi ta kona to pfuka se mina ni swi twa kahle ku va lava ku humesa portion ya outcome ya 3 months leyi process a yi ri ku fambeni yona mara according to me Buthpete me ni vona nga ku a swi nge hi pfuni nchumu hi ku loko mo cheka a hi le xiphoriseni ntsena Buthpete ti-department to tala ti capture-riwile hi ku ya ka leswa ti-tendara hamu ya ka health hamu ya ka agriculture hamu ya ka rural development se loko mo ya hi ku ndla ti-commission maphorisa that's why ni tshame ni vula kwala ka that's why swa ti-commission a ni swi support hi na maphorisa hi na Hawks hi na NPA that's why Hlahla Mkhwanazi i swi vonini ku ve na corruption i swi vonini ku Sezo Mqunu endle a big mistake a fana 18 years na as a law enforcement my thesis so hayi leswaku sweswiwani ku ya luzeka mali yo tala ku endliwa madlanga commission a ku hetele na loko va charge se va na ti high profile lawyers ni vanhu lava va Sezo Mqunu case yaleyo ya ku tekeni ka more than 10 years ku fana va Sezo Meyiwe na leyi mi vulaka ya va Thabo Bester na Magudumane ya tlhe ku hakela hina mali yaleyo hi taxiwa hi mhaka ya ti-commission se maybe ya mina Buthpete I'm not excited. Outcome leyi nga ta huma
ka 3 months leyi ya process ya madlanga leyi ri ku fambeni ni vona nga ku swi nge pfuni nchumu xikholo xa mina. Eyi kambe leswi hi nge le ku tweni mahungu lama hi nge le ku matweni a hi wona ma nge le ku hi vekeleni swilo erivaleni. Botphetho phela ku poyila munhu botphetho ku poyila munhu phakathi ka vanhu swi tsakisa ngopfu na ku vulavula hi munhu ti-negative swi soka swi nga ri kahle swi tsakisa ngopfu botphetho mara a hi yeni khoto la ku landzeleliwaku nawu so swi tika ngopfu that's why nyika xikombiso swo byo mquna ha munhu ntsena a hi munhu ntsena that's why a chava yini Hlahla Mkhwanazi but that's why boxaneni these people and loko mo ya hi ku khoma ti-politician vanhu lava hinkwavo mi ta khometela vanhu lava hinkwavo se according to me vanhu va South Africa va nga tagi leswi swa ti-commission maphorisa va na experience loko mina ni dyohini munhu a ya pfula case a ta ni khoma na sweswo mqunu loko ku ri ku a disbande PKTT a fanele Hlahla Mkhwanazi loko a vona ku ina a solid evidence a fanele a ya ni khoma as a policeman mara sweswo ya khosteka va ku ni byele a ta khomeriwa ku yini ku disbanda PKTT. A ni la swi twa ku van'wani vanhu va vulavula ku maybe a ri na interest to karhi sweswo mqunu. Kambe loko ku pfuriwa nandzu a ku ta pfuriwa nandzu ivi ku hetelela ku tikuma ku disbandiwa a pfuleriwa nandzu wo disbanda PKTT na. No hambiloko ku nga ri nandzu per se is a minister of police Hlahla Mkhwanazi i commissioner ku na laha va na ti-channel lava fanele va tenga kona loko va ndle swilo swin'wana swa wrong mara Hlahla Mkhwanazi i chuze ku ya ka media a boxetela swihundla a nga landangi ti-channel a ku heteleni ku ndliwa commission of inquiry leyi yi dyaku timiliyoni ya vaakatiko mali leyi fanele yi pfuna vusiwana vana vo tala va lava ku pasa timetiriki ku ta huma outcome ku hava mitirhi South Africa so i mali leyi fanele yi tirha something botpet so hi ku ya hi mina botpet hi komisa mina I'm not excited so westa nkarhi swi sweswo a ku heteleni vanhu valava va tlhela va nga khomiwi. Chamba kwa vakhetha swinene 0860002543 ni ri leswi a ni la ku mi byela swona i ku loko ka hi famba hi kutani hi ka hi languta ka timhaka ta hi ndlela leyi vanhu va chayelaka kolo magondweni ni yeni ya lemuka swin'wana swa ku ri vanhu vo tala va swi koti ku chayela a ni swi tivi ku khale tinghozi ta timovha leti a ti humelela mapatwini a ti humelela hi mhaka ku va xo sungula va ku kumbexani ku tshoveke nsimbi kumbexani va ku thayele ri bolokile se a swa ha ri swona sweswi va ta mi byela ku muchayeri i tsandzeka ku lawula movha ya yena leswi vulaka ku machayeri vo tala va ha swi koti ku chayela a mi swi koti ku drive a mi swi koti n'we i ku drive sweswo ku na xikoweto lexi xo komba ku ni jikela hala ma xi vona lexi xo komba ku ni jikela hala mi xi tirhisa loko swi to yini a mi xi tirhisi mi ri ku jikeni mi xi tirhisa loko ma ha kongoma ku ni ya jikela hala loko ni fika laya laha nga la ndzhaka n'wina a kota ku swi vona ma swisisi a kota ku swi vona ku luya i la ku jikela naswo a wu sunguli hi ku kandziya tibiriki i sungula hi ku komba ku i la ku ndla yini loko la ku jikela ximatsini i sungula hi ku tsayitela ximatsini ivi se ku ri ku kandziya tibiriki se ha swi vona ku loyiwani i hala se hina hi nga hindza hi hala se machayelo ya ko mo voyavoya leswaku ku na mo voyavoya namuntlha loko ni ka ni tala ntirhweni ni suka Giyani ni vone laya a information center ku ri na maphorisa ya swona magondweni ya tele swinene kambe ni vona mhani van'wani va yime a movheni leswiya swo yi khigetela hi ko ku tirhaka ko ni vulavula ku va kha va vulavula na nkulukumba wun'wani wa valava wa vafowethu vo huma a India va khigetele movha futhi kumbe laha ka festere lera ra ku lwa nga le ndzeni ka movha u nga ha ta n'wi vona hi wo matirhela ko kasi ma yimisa movha munhu mi tibulela kumbe mo yimisa movha ku fambiwa mi yimisa movha mi ku no movha we yi fayeleke ngo windscreen mathayele tinyoka ma fana na mancindana
kumbe ka yimiwa ku buriwa va ku ha se u ti dyela mabulu mani violate veri na maphorisa monge ma nga tata patu mele ku tirheni n'we mi pake movha mi khigetela movha mi le ku ti buleleni hayi mani vuyisa vukungulwana lebyi se byi mi nghenelele tiwini mani leswaku a ndza ha swi tiku byi le kwihi kambe swi ri tani ni mara ku hela ka vhiki lokunene mi tiphina nongonoko wa Afrika wa vulavula to vuya nakambe hi Musumbunuku sweswi hi ya ka dzuma na mina hi nomo wa Ike Ngoveni kambe ke sweswo hi ta swi kuma ntsena endzhaku ka loko hi kumi mahungu ya misava lawa ya landzelaka na vongi n'wamungwana Timaluleke lowu nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa inkomu eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe